Kusukela namuntlha vana malembe ya kusukela ka khume-mbirhi va pfumeleriwa ku ya tlhava nsawutiso wa COVID-19 hambi kuri hava mpfumelelo kumbe ku heleketiwa hi mutswari. Xana mavonelo ya n'wina hi wahi mayelana mhaka leyi? A hi tweni. Mina ndzi n'wana 13 wa malembe, ndzi nga tsakela leswaku vana va tlhaviwa hinkwavo hikuva hi lava leswaku swilo swi ta tlhelela evutshamini bya swona. Nsawutiso ni pfumelana na yena swinene hikuva ya pfuna hi hunguta swo tala laha tikweni. Mara mhaka yi leswaku vana va le hansi ka 18 years va pfumeleriwa ku tlhaviwa va nga ri na mpfumelelo ya vatswari. A ni mina swona hikuva hi ku vona ka mina n'wana wa le hansi ka 18 years a nga na vutihlamuleri. Mhaka leyi mina vona yi nga basangi hikuva vana va ha ri ntsinini swinene ene endzhaku ka loko munhu a teki vaccine leyiwani yi na switandzhaku swin'wanyana swo vava leswi swi tshikelelaka na vanhu lavakulukumba. So ni vona loko ku ri n'wana ntsinini still swi ta nyanya ku va tshikelelo ehenhla ka n'wana. And then xin'wanyana loko va ku a va na mhaka na mpfumelelo kusuka ka vatswari swi vula ku a va na mhaka ku n'wana wa vabya kumbe a nga vabyi mhaka ya ku vaccine leyi ya vabyisa van'wani va vona.